For me come say that who any abema kojo wi afie yi ase ane e wona ye sa ka ye sister we chairman for ma ye ahemfie ko ne aba beka edi nkomo afa ye ni abema no ho ye mamba chairman kwa ba ye nua bia boko ya me ado ahwere ade kese pa kojo ade ade ne de ano ye den senya ahemfie ko atasem kwa nke me nkasa me co politics side but me executive producer so ma ahemfie court ntine o say dey respect ema no enda ye ja no kwan na dia ama ye ya plan say kojo story continuation ho because stories ni na a true story entinka ye ba be ye the new seasons no na nke kojo etimi e betwa ne part unfortunately kojo entimi ambecha wa haye ye na me so me political way ni nyina no me be deputy minister me be di MP ni na kojo play major role me ba peace FM ye former worker so ntire na ye enua prekope me ja am ho kokko ye politics no sere me sa na weja ye ho na okoye politics so like ade akami ye but the best ne se nyame fa ne crancy ma ye na ye nchechire busuare na despite media so ye na ya hwera de enti kojo nyame fa ne nsi e ma ye ma ene a wabetu se na yi ase ne de na wo feel ye beda adofo ase ye na ye fe eyi say oyo nyanga ya wesi so bet peni bi mpo abo ne bra enya se ye we enti ye beda adofo ase se omo eja omo ade omo ye nyina na omo aba na omo etimi aba beja kojo ya fe e de amaye nyame nso obi biara wa hwere bibi wo ye nua no na ye sere se nyame enhye omo anemu na odo no omo yi a che despite media no omo masa odo no entena ho na ahemfie court nso omo ngusu na omo hye emaye yeah, but you dance. You hear the rest of the dinkomo. Yeah. Munyana na yebo ana minum kasa se ne mo kan ene no ye ni abriye because ene ye gya ye nia kojo wiafe ekwan na mo menua ba ahofefo na nahema ewo ye ntemo ha no meni betwe enko mo akwa abatu magie eje osumenua ba ma de we a ogina na mem se wosumaye se o eyelashes no kra se etu ato sana wo hu ne nyentuye na ye nua 1 week ebe de be 1 week okay ye nua be ma ye gya no kwan ene de na kafa dwumedia ekoso no na dwumedia ne de eya areho eya ahomete nenso no de nyame pe ana wo ye enti no de meka ne se nyame fa ne kra ensie yi emayen nyame fa ne kra ensie yi emayen na ye hwenua kojo wiafe ye dwumedia odi MC radio presenter ni nyoma bebre no host ni ade no ede na kafa ne dwumedia na otiase na odi no kojo wiafe be ye MC encheye nenso agidin din a wagiye ewiase ubeji din ubeye ubedi mu a eye nipa ne ade ye bibia abrantie ne ti nanim ma enipa obie ne ho ema nipa osirichwe nipa enti emane benya odo ene animonyam ewo nipa anim enti amane bagi din na de meka atwato ne se nyame fa ne kransi ye because me hwe dwumedia na wo ye me kwa na me ya na me ka se 2020 de nyame ya adom na me wale a brother we ne me kwa kofa no amana be ye me favorite MC nenso no
enkwan kurade a owo kurade a enkwan tumenji ntino nyame emfa ne kransi nyame emfa ne kransi na ehwe ne dwumedi den na obetimi dia kai no because fade ba ko bi kai na ade ba ko a me de be kai ne se me kai se yenya ye papa despite ne baba ma wale me kai na ho keka na ho siesie na ni gie ne na sabi ne siwe bi o siwe ya ema credit kura me to yes me de be hwe bibi foforo no ema me de hwe UTV fo nko a ai wase nka na wase me hwe mu be ma me de hwe because of kwadwa wi afinti enti na ho keka ene na djuma na ni gie djuma ne ho enti eno na me de kai no odo a wo de so adwuma ne mu no eno na ma me de kai kwadwo wi afi na ene den so den na em so jamba e wo chiri oja dofo nso den na ka che kwadwo wi afi na dofo ne fancy na de make che na dofo ene ne yire ni na busua ne se titiru me na me pe na asempa e wo social media so me pe na yire asem because me kai se ne yire me ni ne hia wo new market ye ya tabora number 2 ye gina ye wo ba bi wo ye frɛ new market cold store ne nchen esan se ben o mu fienti na yire onye na wo ho na yire nso ani mu te ne ho dwo etenam na yire ne so enam na yire ne so ma me be hu ni kun ma me follow ni kun e wo social media so enti da make catch na yire ne se on shedding na nyame be kura ne mu ene ne ma no ye na mani su bebre na de nyame pe ana wo ye nyame e be kura ne mu na ebusua ne nyina nyame be kura ne mu ne ebusua ne nyina na ye bo na me ne kasa maka chem se too much de ye woni pa e demonstrate too na ye gusua e de dwumedie no ebrem for ma kwa ba too much ne ye wo papa wa hanum cookies music ne no twin komo so abepie mu hanum no den no ka fa na dwumedie a ekọ e fa ja ma kwa ba too much ye nia unia na so ho ye de ja me oba yo ba ni ja hwe ne ene last day aye ja ye nua be ma kojo wi afi ekwan e den na wo be ka fa dwumedie a ekọ so ene dey. In fact, I'm impressed with the people around. And you'll be honest, onya ya, onya edom sei. So we so Yankopon you feel say. Na se wonya edom sei ya, eno kire adekra obeye wo wiase. Anything na ama edom sa edi wachi. Enti no, ende ya areho dama ye nyina. And they say nipa mienu nko a onwo music industry no mo no and na nwa film obi the DJ Ames and then you see no if you want na be and you ade aba kojo so ayi and then na nyame fa ne kra NCA na ye hwe ye nua be ma kojo wi afia. I was very talented or MC of MC so ye MC host programs presenter like Jumedie no edosun and then na metimi the kind one Jumedie obedi wo wiase. In fact, the way Yosifa handle the MC, you know, it was so unique. Don't say the people want to they are gifted. The way you specify be an effect. Until you will be on ma okosia. Obu also osia so no wa dom ne deda. Until the bibio ye bia no e sonko. Until to me the MC you lose a great talent. You benya so send pass and bio no. Ebe chakakra. Netem sure kasema obi enu a obetimi replace eye kojo wi afi nam dwumedi a odi no. For now there you need replacement. But if you are seeing kwa na ye there nipa bebre beba. Into no for now there I don't think say on a replacement. Okay, now change dwumedi odi den but na betimi dia kai eye kojo wi afi. We should those days not Osano. Not even not or Didi Papechi. I think the fire I forgotten the name, but now he was very young. And now only so no obi to me create ticket and man will call America Ekoye MC. It tells you how solid he was because when you're good at no one will do that for you. Into the unia wabeye na femodie. Na yenya ye banana say young ones na won ba no onsia na on so develop on talent na on to be ye bibia no so extraordinary but onipa bia ne talent won to be yet so be also they want to develop it and then make it beautiful.
obiane talent utimenya say obi ene last day no and then abeka cha dofo ana me sure say ojamba e we tree then abeka cha dofo e no mo twehye mu ani omom so mo hwen otuma jesu de meka kire oyire ne mba ne say yamo den refer die nwa lusu ade kese but ade owo kita de onipa untimenya ho hwe e part of us nature nti de meka ne say onwon hyeden na mo onyame odo won be wiase no. Even though we have a physical father, but your spiritual father, physical father is gone, but the spiritual father is still there. He will take care of them, and nothing will happen to them. And nothing will happen. Ebusia for papa, bra, penny, cookies music, no, educate and come on. Too much, I can't just say one pa, Eddie, and Mama Bernard Benina. So stay tuned. Now, educate no Ebremu. He's such a lovely person. We are always happy. I've never seen him sad. Viviana Smokansa Nyami Ensa Ewu Nyaba Patende